First of all, meda operation ase. Say ne otimeka yebu efra 2 years for say yentimindi team de nim de mo team no emfa ne tuma pefra. Eno na yetimidi anwo ani enije edi team de chi edi amoroba so mesa meda do for na no Kotoko supporters ni ase so mo team nya da je team be support team. Say na open so hwehwe say na ye nyina ya so hwehwe. Say na be ya team no e be nyeska etimidi ato players na etimi abo league ni kama. The entire mama ni ageni say we just have only 4 weeks pre-season. Sentiminya 6 weeks and I say 8 weeks ka ye nyina ye be hu team ni performance. But although there's small challenges bi o ma emi say coach nankasa adi atuma ye oni edi nkomo say obey hu adwuma team no bobo enimu no na aka kakra but there na betimi aye the betimi abododo na so e prepare yare enti ye mo mpa say ombe beto om no mbeba